nonjong karbila meramai tirip ya mai fu korsa inti ya kya jidane kan pajer milo lalo nelitum karbila meramai tirip ya hin pena bangke pini arani apana bangke purki morani pusi hoklo kopia porlo pulo tante karbila meramai asom amhang nga pathek lake karbi alam pareng sap ngi taban karbi alam mo sining pirtheru re tikta pavir vedananji popan sinan seng sila so kimang tengkan pini karbi alam Assam Assembly alo aman apeng ngacalong no na bangke lake lam so kali tetlo ko sine tum den lo che hok meme asai lo taban karbi alam phani si tantu yak dengalong aman kacepalong isi arani ko sila bangso pini asam angkalong bang harui sira inkora trok MLA tu simi ki dengalong karbi alam penta bang ho MLA mate man kedo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke hai MLA Surjo Ronghar ke hai MLA Lunsing terona ke hai MLA Dr. Habe terona ke hai lapen MLA Sakti Miso teranti ke hai pia bangko karbi alam ben tini assembly alu alam seme dengdon se karbi alam alamera phamisi man pen kipi la pen perthe amune tum palang prong asan ben ke claim ben thega pot tapen karbi alam phana man kipi pon thega pot nil tum karbi la mera maya jin pen ke suri akachoro pajero jasame karbi alam autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang ke ai kabor pen kedam tang ningkan isia prang pen tame karbi alam phan official language aman palong la so pena pini e bangke ningkan isi official language aman long det pena phi bangke assembly arlonta karbi alam paludun karbi alam phan amana pen pachelong esine to karbi lameramai doan tiripi longri aro hin penta karbi autonomous council CM lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Tumphan suri kacoro pajeri tapi isi karbi ara to phan ke than kang tung ke lahin lo karbi alam nona bangke amana pen chelo hetlo karbi alam long ta lapen Assam long ta kasi karbi alam ilitum ching hon lona kasi pini karbi la meramai hin pen pini la bangso pur ki mora ni keman karbi alam autonomous council lapen karbi alam district council ningkan proxike bra pochelong det aki pini yang si karbi alam assembly alam amana pen ke chelong don la bangke la so kala aposineli karbi alam long ke thek ham thangasong lu ke thegari soija penteng lo song kachari atum phan ka chunari kan tung bangela hello karbi alam phan RDGP lo na official language man etlo aposi ilum sai hem lo lu ki pi penteng lo ka chunigri lo ke jok penteng lo karbi alam pe laptop lo na anparta sayang deng ke doan mantune kapre ga song atum ta kapre ga jai mek ke deng do ta hai hala sut tar pan thek se mari ji plates banners se marji hala dak sita mele to karbi alam pen le ke cheng si tok na kenang sot pada adun thu english pen tala so tar bang thelong tok ra pera bang ke claim nang ko posine tom lamera mai hin pen chani re la pen tum lamera mai pen bang ke tum council apanta pin pura lota karbi alam men siti pi pan cheng bom la pen chok bom aposit karbi alam angkan doan asom ketek aham phang don tum sidame karbi alam aphan aman pina la pen sahem lo jasam kachari tum sidame karbi alam pensi jasame tender kehan mate ko pine asai ka paklan je pha oring hoi ka paklan je phan sidame karbi alam pensi paklan nang po pusi ne tum sahem lo kachari don aki hoi mate officer manta choni re asine to pini labang so nime arani purki mo ke manarani along karbi autonomous council aki hoy Dr. Tuliram Ronghang aki hoy tapen chief minister Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Tumphan karbi lameramai tire hin pe suri akachoro pajeri kadu